Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabala snaker pang kabakhamskem, khamstet, khamklan, batbaduna bam umpnya. Uminti berim katanak jungok kai perthei wa polling do. Ubolongru MLA Jongka West Shillong constituency hakar punyo trik rusau arajar posan. Lepli pat ba ke yeng basa hakashnong lumpedeng badan halai mer apa Shillong Helen ke Sunset Cafe. Haga jimple kani ke yeng basa la sakilang da orang ba shnong uba F lare. Wa advisor jong uminti rang ba ka jelau ba Hamlet San Doling ki bahinga sem bat kiwe ki bla chakot ngau ba. Kinongkiran haga ni gajing alang klepen pauru bagi jingkio jong ikam jungok kai perthei haga jela kedi gajing shimkia jong ba polling do min bau dong long menteri katana jungok kai perthei haga jela. Ni di pediang borom ya visa ya kejeng lakulai ke jongpi ngelii hakini kindak senam ke beradab ya kejeng dorongkat ke jongpi hakawapi pelayalam lenti kum uta minister jongka government of Meghalaya jongka tourism department bakane tourism industry kakirat hakini kindak senam sahisene ban kumle sibon sa na kabanta iege baro kabafil no senyang na kabanta kabahagamet jong kecilahi para ko yamaga to ini kebun kum ka tak jong ka jipli ye ka di Grace Guest House hap unu ribbon pengkat kejing doi kejing kerpat ya kejing isnei dan kejing kerku jong blay na benda dari project. Jangan penderaba gila play officially ya Grace Guest House naduk kali jamin.
pin riu spa ya kak tien la jong pin dan kam ya kabakan kiyo kak tien kasih kak tien la jong ai kan roy kan pa Hakajing Yakob ya lekai, yaki bajop kiyo yaki medal. Kakentien kasih kadai takama, kidon lajat ki takama. Gold medal kemut takama kser, silver medal kemut takama rupa, but bronze medal kemut takama mong. Dair nong, nomor nong kemut brass hakaktin pareng. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi dakapati CTV, nakabentak kajing mentoy upat ba.